Anyang laki din! Kaya tinararamid mo iti may sangal daw, Jenny, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo, kasangsang petsulaan, ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko ng mga gluto ka. Masadot ka mo't nga ro da makipurdiya. Busy ak nga rod, tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't ti apo ko taita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya, tatang. Aginanaak mo ta. Kita kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil-ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayngam. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay Mabisbisina kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. No mabisin kayo, ipapudot yung laang ti kape dita, tagkape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay, tatang? Vlogger ka now. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wayne, nasyan ka ro di vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabel. Wayne, kwarta. Bagas kan groceries tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo. Agsapul ka kiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko. 10 years old ang tapo ka. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarak. Anya mananday ta. Anya manan ti planom nga aramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, unay yan. Kitain nyo tayo mayat nga anggel at tatang. Kasano na ito? Yakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panhagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kayat mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na nasupsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang laang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Siganda ag desisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo't kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny.
Mabit man laang tata Remo. Adda ka di masapul mo, Elsa? Ay, alaam da ito'y tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Jak amo ti bay papatitinay ta abanag Alaan nyo lat, tata, itadyokan ko na, tata. Pakibagayo nga umayto dito'y balay no saan abisi. Pagsaritaan mi, tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day tala ang tinted na? Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday tala ang tinted na, tatang? Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apay ka sa reaksyon mo. Di maragsakat, adayin tadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa ila ang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maitid ko Akash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intid ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ay, wan manang. Umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay, uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin laang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata nak nga rod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka ipadas mo ti makilaba ka dagiti kalugaran tayaw. Isupay, dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwaramod dagiti bado ken sapatos nga intedda kada kayaw, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Ay, kuha tatang. Nangalaamot iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man, anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at tulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiintedda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong ka na awat mo. Ay, sana na saya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Si kagayam na ito, Jenny. Nagpariban kang saman. Ayawan, Manong Orlan. Inlibre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya,
Wen manong, libre lang daytoy. Na, iPhone pa yan ta cellphone mo. Ah? Ay, kwa manong. Binulod ko lang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayim ko nga da negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Wen manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wen, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayem na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na tapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulod di siyang iPhone? Wen, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, sa anak kon amang ted iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo ket manang gundaway metten. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day ja Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak meten manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manay. Ay no amok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na meten ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastos. Ta saan na mo't nagrigatan? Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay wala. Uri asinaw no kastalaang. Madismayamot Kanya laki din. Makapasuron dagita tattang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da dita tersena. Ay wen, siga ti pagsarsaritaan da idi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasdeng aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasdeng. Dita ti ganaba ba? Apay nga na pinagriban ken inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko laang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na, Sige, rumarak labit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae.
Sa dino ti papanam, Jenny. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para ko maiti panagadal ti anak mo nga eh. Ha? Pakanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay titulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daot. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka aging tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ang ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang may parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal dayay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laang adda pang pariband mo, kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya launay mat. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daduma amay babaen, no di sika matlaang. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangputa ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Sakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka deng nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak, agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya, Kay sumat. Awan pa'y serbiti, biyag no kastilang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Uston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayatipoon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na.
Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak ka pungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiaga kakasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbeng asi kati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay manang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usarin nyo. Nangipanan nyo karagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho iti nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod nyo. Anya? Da kayong madgahan ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pasyaran da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan ang nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin ang kagawaan da. Basta adalabas sit asaan na pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay pa magbaga kadakwada. Sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungay. Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka iti naimas, kat adu pa iti kankanam nga ure deta mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukan ka Juliet. Jakon mawawatan deta nga ugalim. Apay
may awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, aping agsinay ka nga. kayat ko no saan kami amadaan iti anak, Ronald. Saan kami lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, nakayumot din na kanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron, kababain, anyang lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga nga ramiden dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga ron taliklikan pare. Diyak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ita, makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anyang lakit din aya. Nanang, da kayo natin mapan nagitulod ka dagiti natangkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak di baboy ka. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong tagbantay nanang. Yak kaya ti mapan ijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Yak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuwan nanang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Wala nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailangan no agap apad ah. Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siya ko, ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Wala nang. Agyaman nakadagito aprutas ken natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ika po ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito'y balayo. Uwan manang. Ika gumaan may. Kahit matuloy ka diti pa nagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa.
Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Tikat ko asawan, paray. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agunget Kasapulan nyo siguro, ti pamagbaga, paray. Tanay, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinin na kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy nga na Carmen. Syakmat nun ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot day ti kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso day ta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Nag-enjoy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Na, bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Huwag nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Huwag bakit? Basta agbalbaliw tan. Huwag lakay. Malang nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat ta ti balon mo. Ato yan ti balon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manon nga isublik? Agunget ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agungungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangaramidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumot gayam ti bagas, ngam apay adi ka nagluto. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige!
Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan na, Cesar. Ngam, apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di babae. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpet. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso na dadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang. Kat itay manan. Saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka. Imbalang kon ati bagas me. Ang amay na. Mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tag sa sarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang. Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa dayta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, mangantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang nati bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta la agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Dayta nga rod, nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat. Agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos tinagbatan nyo. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, gayam. Hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mat bakit? Apay ka di. Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay. Gamaging ga ita, santa pa yanap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta Naiparipir ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo itong bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, may tinton bigat. Bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat. Sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kan sapatos tamot na. Ay, katuwan na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwan bakit? Alang araw. Kalpasan ti panangan tayo.
Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan nak tulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Dya abandala kay. Ijay, Ijay man adu ti nagduduma akulay asabong. ay katala mapantay ijay ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto ak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse kan buhok mo ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita ko man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga daw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tap ni ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tattao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit din. Nagmayat mo't nanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, di ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga gasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din ukas na, mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan lak ka nung ay ayatan? Iso nga saan lak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din na di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agduduma ti babae na dayay. Kundi po smut ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na muta dagiti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Inya laki di.
ni Rita, talaga mo't na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga ron kanyak asa anak kanu ay ayatan nilakay ko. Gaputa sa anak kanu ang maipost iti Facebook. Kanin baga naman na dahita kanyak, nako nanapay nga umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adan to pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amumot na gayam nila kay mo. Iso asaan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa. Dress da ito ya parakin ka. Ha? Nalabsak da ito yung naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam, anat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Adang amin ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbagti asawa mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas tadilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo ang nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agastawa. Ay namare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnumat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Iso akas taunay proud ka kadagiti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ang maipost iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ubing at chicks na ije ili. Ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudnokin ka.
Apay nga do ti mangibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Ang ayamat. Sino mo tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga noik bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti pananggit kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Saan nakman akasarsarita si kabakla? Di ka pa'y may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ay ati basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kitde, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa no boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka iti balay mi inton bigat. Apag iso a Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo. Agtungpal kahit ibagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga yan, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid intin rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kada iti kumparek. Agsyat kami man basit iti balay da Anton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanto na. Manganta, apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madaragan, tandamanan gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta ah. Namnamaak day talakay. Wen, amumatan. Santo Apolos agbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ah. Tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kayat masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pay ah. Tanako na na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ket. Anya? Mapantay iji ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pay lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang mo ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan inton madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod na kay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae. Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam. Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dito yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya?
Oh, Ano? Agsarita kayo? Awanan ka itibain si Katirog? bakit? Pangasim, gusto ko mamutin na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mo nga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastao na ya panang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampod no matgayam ti pagbaga dagiti tattao ka na chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Wow. Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mula ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya ati rog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na tidul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawak. Gapo iti kasta nga imbagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kina chickboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Okay, sir. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam met aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapo la rumor ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dita. Inton kwan, agparikot kanto manan no panagbabaya din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguradwam lang. Hindi kayat nga damanin umay agsinger diti balay. Wen awanen. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay, tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at met nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kape yo? Adu amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang.
Manakman no naimas mo't lang ti kapeyo. Agpakada ako, nanang. Nakita ka naggapo kay tisilad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha, nanang. Anya manan tinalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay mo't dagi tagamit day jay ahilda, nanang. At dala kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang mo't. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo takayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko, nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee, nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay, nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet, nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Ada siguro moten at abastuda. Nasayaat mo't nga rod ano gimatang damot, nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kasta nga umayda. Agrubwat ako, Joel kay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubeng, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day ito anya? amangan mo't no papeles ti lending data. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours la ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dahito iti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir, kalpasan ti innom abulan, isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mat ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng ah. Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan no ang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na.
Amang ano maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak namin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arog nga agbayad ka? Ikanak laang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak ka ba, guys? Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunagno kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado ka ba, guys? Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wun tabi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wun nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak ka ba, guys? Sige ka ba, guys? Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka. Adan to, nanang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan, nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo tapno amuna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang, Napay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabit, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir.
Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insal dati kabsat mo day ta titulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Ita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ta ramidag. Nangaruna kit saan namit ako kwa tinsaldana. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito'y kanyak. Doon sumarano, agbalinak nga istrikton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kung ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iji balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudnungen sardeng mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipang muspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day di akap sa. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, si kaman pa'y timakam mo kadag iti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa kung no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga noad na maipabulod na. Naban ka kano, mati balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na? Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adaman ng takawam mapapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalok na kan ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apang aasim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka.
Uray kabsat na. Idimanda naklatta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo? No di ka kat agraraman, ah? Pangasi mading ko. Mabagti taklakit dinukas na ilang. Ay, saan man asyak tibut-but ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnamam apagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stress ak launa yan. Di nakbut-but ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Gamno pa nagbabayadan, ibagayo ang ma-stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta, ah. Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.